kiracyari cyose ku ihanurwa ry'indege Falcon 50 yari itwaye Perezida Habyarimana ku mugoroba wo ku itariki ya 6 Mata 1994. Nubwo imyaka ibaye myinshi ishize, hari abagerageza gucukumbura ukuri kuri iryo sanganya. Indege yari ivanye Dar es Salaam, Perezida Habyarimana ndetse na Cyprien Ryamira w'u Burundi yahanuwe n'ibisasu bibiri yarashwe igiye kugwa ku kibuga cy'indege i Kanombe, ihitana abantu 11 bose bayirimo. Abashakashatsi batandukanye bagiye bacukumbura kuri iyi dosiye banyuranya ku mwanzuro nyamara ushingiye ku byabaye imbere gato y'ihanurwa ry'iyi ndege n'ibyari bimaze iminsi bivugwa. Inkuru zose zivuga ku minota ya nyuma ya Falcon 50 ya Juvenal Habyarimana n'abari bayirimo zitangirira ku nama y'i Dar es Salaam ku gicamunsi cyo kuwa gatatu tariki ya 6 Mata 1994, zikongera gusimbukira i Kanombe ku mugoroba wo kuri iyi tariki ubwo indege yaraswaga abari bayirimo bose bagapfa. Amaperereza yarakozwe, inkiko zabyinjiyemo, ubushakashatsi bwarakozwe, ariko ibimenyetso by'uburyo yahanuwe byakomeje kuzamo igihu. Icyakora hari amakuru tutabwirwa neza yuko byagenze hagati yo gusoza inama yigaga kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha no guhanurwa kw'indege. Hari abavuga ko Habyarimana yabanje kugirwa inama yo kurara akabyanga, abavuga ko abapilote banze kwatsa indege, akabotsa igitutu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ntawasobanura neza iby'uru rujijo kurusha Litaye de Compro Senkeri Saratiye umaze imyaka 15 ari umurinzi wihariye wa Perezida Habyarimana. Niki yavuze? Ni umwe mu bari baratoranyijwe kubera ubuhanga yari afite mu kurwana nta ntwaro, akongeraho ubumenyi mu kurashisha imbunda ziremereye. Yari mu basirikare bihariye 6 biriranywe na Habyarimana i Dar es Salaam. Nitwa Emmanuel Ahishakiye. Iyi ni Red Bull JD. Dukurikire ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, Twitter, Instagram na TikTok. Hose twitwa Red Bull JD. Mbahaye ikaze mwese. Inama ya Dar es Salaam yabaye kuwa 6 Mata 1994 yagombaga kwiga ku ngingo ebyiri zirimo gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha yari amaze amezi 8 asinywe Arusha muri Tanzania, n'ikibazo cy'umutekano mu Burundi nyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye w'u Burundi mu Kwakira 1993. Raporo Mutsinzi yasohoye mu mwaka wa 2010 igacukumbura ku ihanurwa ry'indege ya Habyarimana igaragaza ko iyi nama yari yitabiriwe na Perezida wa Uganda, uwa Tanzania, uw'u Burundi ndetse n'uw'u Rwanda ndetse na Vice Perezida wa Kenya. Perezida wa Zaire we yabihagaritse ku munota wa nyuma. Ntibisanzwe ko Perezida n'umugaba mukuru w'ingabo bajyana mu rugendo rumwe hanze y'igihugu, ariko uwo munsi Habyarimana yahagurutse i Kigali ari kumwe na General Nsabimana Deogratias warozwe nka Kasitari, ari nawe wayoboraga ingabo z'u Rwanda FAR. Ubusanzwe General Nsabimana ntabwo byari biteganyijwe ko azitabira inama, ngo yabimenyeshejwe ku munota wa nyuma. Ordre de mission nayo bivugwa ko yayizaniwe mu rugo ku mugoroba wabanjirije uwo munsi. Umugore wa General Nsabimana ari we Uwimana Anastasie tariki ya 30 Kamena 1994 ubwo yari i Buruseli yabwiye inzego z'umutekano mu Bubiligi ati umugabo wanjye yabwiye ku itariki ya 5 Mata 1994 ko azaherekeza Perezida i Dar es Salaam. Ntabwo yarazi urwo ruzinduko, bwari ubwa mbere atumwe mu ngendo nk'izi. Hari abavuga ko kohereza Nsabimana igitaraganya byaba byarakozwe n'abahezanguni b'abahutu bashakaga kwikiza Habyarimana bayobowe na Colonel Theoneste Bagosora kuko batajyaga bumvikana. Inama y'i Dar es Salaam yatangiye hagana saa 6 z'amanywa muri Tanzania. Perezida Habyarimana yahawe umwanya ngo avuga ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha rigeze, avuga ko ibibazo byose byatumaga amasezerano adashyirwa mu bikorwa yamaze kubikemura. Yavuze ko nasubira i Kigali inzego z'inzibacyuho zemejwe n'amasezerano azadashyirwa mu bikorwa. Ndewo Ngendahayo wari mu itsinda ryari ryaherekeje Perezida w'u Burundi nawe yatanze ubuhamya avuga ko ikibazo cy'u Rwanda kitafashe umwanya munini muri iyo nama. Ati ibibazo by'u Rwanda byavuzweho umwanya muto kuko Perezida w'u Rwanda yatangaje ko guverinoma y'inzibacyuho igiye kujyaho igasubira mu gihugu nk'uko amasezerano ya Arusha yabiteganyaga. Inama yahize yibanda ku kibazo cy'umutekano mu Burundi. Perezida w'u Burundi amenyesha bagenzi be imbogamizi ari guhura nazo mu kuvugurura igisirikare cy'u Burundi. Byari biteganyijwe ko Habyarimana arara muri Tanzania. Niki cyatumye ataharara? Inama yagejeje ahagana saa 10 z'umugoroba isoza abakuru b'ibihugu bamwe bagataha. Kanama François urushinzwe umutekano w'ako kanya wa Perezida Habyarimana n'ubu yavuze ko byari biteganyijwe ko Habyarimana arari Dar es Salaam, ariko bihinduka ku munota wa nyuma. Yagize ati imbere y'uko Habyarimana yinjira mu cyumba cyabereyemo inama, wari ukuriye ishami ry'abarinda Perezida ari nabo wari ukuriye Kapiteni Leonard Mujyambere yaje kutubwira ko Perezida arara.
ubwo twavaga mu nama yabonye perezida agana ku kibuga cy'indege. Abapiloti bamenyesheje Colonel Sagatwa ko ari bibi kugenda nijoro ariko birangira batashye. Hari raporo ya Loni ivuga ko byabaye kuri uwo munsi yavuze ko perezida wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi nawe yasabye mugenzi we Juvenal Habyarimana kurara Dar es Salaam ariko undi aramwangira avuga ko ibyiza ari ugutaha. Abapiloti ba Falcon 50 nabo basabye ko urwo rugendo rwasubikwa kubera uburyo bwari bwije kandi hari impungenge z'umutekano w'indege, ariko bibi by'ubusa. Corporal Salatiel Senkeri niwe wari wiriwe arinze indege ya perezida Habyarimana ku kibuga cy'indege Dar es Salaam. Icyo gihe yari kumwe na Nzabirinda bategereje ko perezida ahagera. Yagize ati hagana saa 10 twamenyesheje ko perezida agiye kuhagera. Mbere gato yuko ahagera umupilote yaraje atubwira ko byaba byiza tubwiye perezida ingorane ziri mu gutaha ayo masaha. Namubajije impamvu yazo abwira ko indege ya perezida ishobora kugabwaho igitero. Namubwiye ko nta bubasha mfite bwo kuvugisha perezida, mubwira ko ibimenyesha Majoro Mugeza urushinzwe protokole. Yasubiye kuganira na bagenzi be babiri bafatanyaga gutwara indege. Nese njya kumenyesha Majoro Mugeza. Ubwo twari turi kuvugana aba bapilote baradusanze, mpita mbaha akanya ngo baganire. Ntabwo nagiye kure yabo nubwo ntumvaga ibyo baganiraga. Icyakora nabonaga ibimenyetso bya Majoro Mugeza nk'uri kugerageza kubumvisha impamvu bagomba kurara batashya. Hashize akanya gato perezida Habyarimana arahagera. Ibiganiro birangiriraho. Bamwe bari bari mu itsinda ry'u Burundi ryari ryagiye Dar es Salaam babwiye komite ko perezida Ntaryamira w'u Burundi yashakaga kurara ageze i Bujumbura, asaba perezida Habyarimana kumutwara mu ndege kuko we yari afite yihuta cyane. Bemeranyije ko nibagira i Kigali indege ya Habyarimana izakomezanya Ntaryamira ikamugeza i Bujumbura. Mbere gato yuko Falcon 50 ihaguruka ku kibuga cy'indege i Dar es Salaam, General Nsabimana Nzabirinda wari umugaba mukuru w'ingabo na Dr Akingeneye wari umuganga wihariye wa perezida Habyarimana babanje kwanga kugenza uko Habyarimana yabitegetse. Caporal Senkeri wari uhari yagize ati ubusanzwe iyo twabaga twajyanye na perezida niwo winjiraga mu ndege bwa nyuma. Ni nako byagenze turi Dar es Salaam. Icyakora ubwo yageraga ku kibuga cy'indege yabonye ko General Nsabimana na Dr Akingeneye batarimo. Bombi bari bikinze munsi ya rimwe mu mababa y'indege. Perezida Habyarimana yasohotse mu ndege arabaza ati Akingeneye yari he na Nsabimana? Baramusubiza bati baketse ko nta myanya isigayemo kuko hinjiyemo abaherekeje perezida w'u Burundi. Yarababwiye ati mwinjire tugende, nuko barinjira. Indege ya Habyarimana byari biteganyije ko igera i Kigali saa 2:26 z'umugoroba. Abari bari ku munara ku kibuga cy'indege i Kanombe babimenyeshejwe ahagana saa 1 habura igihe gito ngo indege yinjire mu kirere cy'u Rwanda. Muri ayo masaha igombaga kugwira i Kanombe nibwo yarashweho igisasu igwa mu busitani bw'urugo rwa Habyarimana i Kanombe muri metero 500 uvuye ku kibuga cy'indege. Abakuye muri Falcon 50 harimo perezida Juvenal Habyarimana, umugaba mukuru w'ingabo General Deogracias Nsabimana, Major Tade Bagaragaza wari ushinzwe abarinda perezida, Colonel Elisa Gatwa wari umujyanama wihariye wa perezida, Ambasaderi Juvenal Renzaho wari umujyanama wa perezida mu bya politike. Harimo kandi Dr Emmanuel Akingeneye wari umuganga wihariye wa Habyarimana, Cyprien Ntaryamira wari perezida w'u Burundi, Bernard Ciza wari minisitiri w'itumanaho w'u Burundi, Cyriaque Simbizi wari minisitiri w'igenamigambi mu Burundi, Jacques Helot, Jean-Pierre Minabel ndetse na Jean-Michel Perrin bari batwaye indege. Urupfu rwa Habyarimana rwari rumaze iminsi runugwanugwa haba mu gisirikare ndetse no mu banyapolitike bakomeye. Abamurindaga bemeza ko bari bahawe amabwiriza mashya. Kwagerageza inosa wakoranaga bya hafi n'abashinzwe umutekano mu kurinda perezida. Yagize ati urupfu rwa Habyarimana ntabwo rwadutunguye twe abari bashinzwe kumurinda. Ndibuka ko ubwo inshuti ye magara muri Cote d'Ivoire Hafet Boigui yapfaga, perezida Habyarimana yari yateguye kujya kumushyingura. Ku munota wa nyuma yakiriye amakuru y'uko indege ye ishobora kuraswa arabisubika yohereza intumwa. Senkeri Salatiel nawe yavuze ko harashize iminsi hari amakuru y'uko perezida ashobora kwicwa. Yagize ati nk'umuntu wari mu bashinzwe kurinda perezida nigeze kwakira amakuru y'uko indege ya perezida iri mu byago byo kuraswa mu gihe azaba avuye muri Cote d'Ivoire. Byari amezi 3 mbere ya tariki ya 6 Mata 1994. Umwongereza Evariste nawe wari mu barinda perezida Habyarimana yagize ati mugenzi wanjye twiganaga Ntarindwa Gaspard yampaye amakuru y'uko perezida ashobora kwicwa. Ntarindwa yambwiye ko yajyanye na perezida mu rugo rwe iwe i Gisenyi ubwo yakiraga Bobo cyangwa se Minuar. Bobo abwira perezida ko akwiriye gufata ingamba zikomeye kuko ashobora kwicwa.
ingamba zidasanzwe zahise zifatwa uwo munsi. Abasirikare bashinzwe kurinda perezida bambaye imyenda ya gisivile batangiye kujya boherezwa mu muhanda ugana ku rugo rwa perezida i Kanombe. Iperereza ryakozwe n'abacamanza aribo Mark Trevedick ndetse na Nathalie Po ku wahanuye indege Habyarimana nyuma yo kugera aho byabereye, ryagaragaje ko abahezanguni babiri ba Colonel Theoneste Bagosora wahoze mu biro bya Minisitiri w'Ingabo ndetse na Lt Serubuga aribo batanze itegeko ryo guhanura indege Habyarimana. Avugana na BBC, umuhungu wa Habyarimana Juvenal Jean-Luc Habyarimana yavuze ko bitumvikana ukuntu indege yaguyemo abakuru b'ibihugu bibiri ariko hakaba hatamenyekana uwayirashe. Gusa akomeza avuga ko nubwo bizatwara igihe kirekire ngo igihe icyo ari cyo cyose hazamenyekana uwayirashe. Ndibutsa kandi ko urukiko rusesa imanza mu Bufaransa rwafunze burundu dosiye y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana nyuma yo kurushyikirijwe ubujurire bw'imiryango ifite ababo bayiguyemo. Si ubwa mbere dosiye ifunzwe kuko urukiko rukuru rw'i Paris rwari rwarayifunze muri 2020, ariko bamwe mu bo mu miryango y'abaguye muri iyo ndege yari itwaye Habyarimana ntibanyurwa n'iki cyemezo barakijuririra. Tariki 18 Mutarama 2022 uru rukiko rwari rwasuzumye ubusabe bw'iyi miryango kwa kabiri tariki 15 Gashyantare 2022 nibwo rwatanze icyemezo cyarwo ko bufunze burundu iyi dosiye. Ifungwa ry'iyi dosiye rikozwe n'urukiko rusumba izindi mu Bufaransa ritaritesha agaciro iperereza ry'umucamanza Jean-Louis Bruguel washinjaga bamwe mu bahoze mu buyobozi bwa RPF Inkotanyi n'ingabo zayo APR kugira uruhare mu ihanurwa ry'indege. Si ubwa mbere iperereza rya Jean-Louis Bruguel riteshwa agaciro kuko mu ntangiriro za 2012 hari abatangabuhamya bane bagarukaga ku buhamya bwe bwavuguruje ibyo bavugwagaho muri iyi dosiye. Icyemezo cy'urukiko rusesa imanza mu Bufaransa gishyingura burundu iyi dosiye cyanahaye agaciro ibyatangajwe n'umucamanza Trevedick wemeje ko misile yarashe indege yaturutse ku kigo cya gisirikare cya Kanombe cyacungwaga n'abasirikare bakomeye bateguraga guhirika ubutegetsi ari nabo bateguye jenoside yakorewe abatutsi. Ngango ko ibyihanurwa ry'indege ya Habyarimana uburyo yakomeje kugenda habamo igihu ku buryo hatamenyekana uwari wihishe inyuma y'irihanurwa ry'indege, ariko bikaza kurangira iyi dosiye ifunzwe burundu n'urukiko rusesa imanza mu Bufaransa. Ndagushimira cyane wowe wabanye nanjye muri iki